Во Грција постојат луѓе кои мислат поинаку кога се работи за македонското прашање. Ова денеска го докажаа околу 50 на грчки мировни активисти кои на свое барање се сретнаа со своите македонски колеги во Скопје. Го поддржуваме вашето право на интегритет, на име и на историја, порачаа грчките мировници. Остро ја осудија политиката и фанатизмот кој во Грција го шири политичката елита кога се работи за македонското прашање. Υπάρχουν βέβαια και μια σειρά ζητήματα που συνδέονται με το θέμα του ονόματος. Και μερικά είναι μάλιστα ίσως πιο ισχυρά από αυτό. Το ζήτημα της εθνότητας. Τι είσαστε εσείς, Σκοπιανοί κατά τη γνώμη των ΜΜΕ και της επίσημης πολιτικής. Αντίθετα, εμείς ζητάμε την αναγνώριση της μακεδονικής εθνότητας όσον αφορά το τμήμα του λαού της Δημοκρατίας της Μακεδονίας που είναι Μακεδόνες, αλλά και όσον αφορά τους Έλληνες ντόπιους Μακεδόνες που ζουν στον βορρά της ελληνικής Μακεδονίας. Грчките мировни активисти поради своите идеи биле и судски прогонувани. Тоа нема да не спречи и натаму да се бориме против националистичката хистерија која владее во Грција, порачуваат тие.